Mo whamara to tō ka wheng mare mau ke mau. O ngonai ho leo me toi tapu. Whamurua mo ngai loto maka. Ta tala pauri mo ngai ata mai. Ke tōni mai ke lawa e whora whai no ki mau tō. Ke mea ke mau tui ke mea ke mau mui aki e Sisu Christ ko mo whamui. Amen. O kore ke uwhanga penga hi tara whatap tō pe wha whaketo me wharen ka tā mo mau ma whaparu ke. Kawa te tau proklama whakawiki koe ni ta waka toi tapu pa mo e kainga loto toi tapu. Tau tata whiwhi mo tōku tō pe, hoi mo e kainga tau whawhironga ke tau proklama. Mo tau siasi koe ni e wahao pe, whatawange ku tau tolo e pe ha whawheta i o tua. I he ngai tō kongo tō pe o mo ui o tau whauai i ono whina ngaro. Ke whahino hino ke tau tolu ke te ke tau asi tui pi ki tai ke te ia mo ofa ke te ke koto e tau mo ui. Ko tau rawa e whuki e puka hana tolu te saan, po tau kamatan e ahoni. I he toi Gospel Matiu. Pero tau rere ate Gospel Matiu, o ko hauko pe e ngai konga lalahi mo mahu inga e tala noa koe ni, o hauke osi e ta unu. Ko pone mo malatu e saan waro hiwana tau ngata i koe tangi hake e whaksa megi o tua, pe ko wheko e ni paro mesi koe kia te vita. Ko whē ni paro mesi koe te neanga o whanofo no Hako ke tui i no pure anga taingata. He wange kia te iei ko i kai. Tak pōpura ki nato ki Papilone koe ke ikuna e nau tau pa koe ke hopo a kia taha ko whangata whari o te vita. Me nau toi hoka te nau tui i siu tapa koe ke ne ilo e pe anga whewhe. Hana whakahoko koe pure ai o tua ki siu ta. Koe au kamata e tohi koe ni. Uni o mai e tāri ke te tau tōru. Ke wheu i koe ia. Ta koe tāri, koe Sisu Christ, ngai alo, koe ia ia. E tō tā koe, e hanga he o tua whotu koe hako ia te vita. E nofu ke puanga te vita. O tā ngā tukolo pe ai vesu Matiu vai uraki, pa vai vesu uraki ki e tā fitu. Koe toi hoko ina Sisu Christ, ai koe hako te vita, moe hako e parahami. Koe hako e parahame a Isake, koe hako a Isake a Sekope, koe hako Sekope a siuta mono foto te hina. Koe hako siuta a Feresi mo sala ai koe na whae ko tempa. Koe hako Feresi ko e Silome. Koe hako e Silome a Alame. Koe hako a Alame a Abinatape. Koe hako Abinatape a Nasoni. Koe hako Nasoni a Saremoni. Koe hako Saremoni a Poasi ai koe ni whae a Rehapi. Koe hako Poasi a Opeti ai koe ni whae a Lute. Koe hako Opeti a Sese. Koe hako o Sese a te vita koe tui. Koe hako te vita Solomoni ai koe ni whae e whiwhina no nofu mo ula ia. Koe hako Solomoni a rehopo ame. Koe hako rehopo ame a Apaia. Koe hako Apaia a Asa. Koe hako Asa a Siosafate. Koe hako Siosafate a Siolami. Koe hako Siolami a Usaia. Koe hako Usaia a Siotame. Koe hako Siotame a Ahasi. Koe hako Ahasi a Hezekai. Koe hako Hezekai a Manase. Koe hako Manase a Amoni. Koe hako Amoni a Siosai. Koe hako Siosai a Sekonai a Monokai ngā koe kuonga e whetuki Papilone. Pe hiri e whetuki Papilone, pe aia e hako Sekonai a ko Saretiri. Koe hako Saretiri o se lui pepe. Koe hako se lui pepe i ko Apaiuta. Koe hako Apaiuta i lai Kim. Koe hako i lai Kimia e Soa. Koe hako e Soa se toki. Koe hako se toki a Akemi. Koe hako Akemi a lai Uti. Koe hako e lai Uti a Eliesa. Koe hako Eliesa a Matani. Koe hako Matani a Sekope. Koe hako Sekope a Siosifa. Aia koe Uspani. Koe mere ka whae a Sisu. Aia koe ko karaisi. Koe ia koe lau e ngai tok tangata me Abraham ke te vita ko tok tangata ngufu maa wha. Me te vita ke whetuki Papilone ko tok tangata ngufu maa wha. Me whetuki Papilone o au kia Christ ko tok tangata ngufu maa wha. Koe whawha toni o tau eiki. Koe whetai peke o toa. Aia. Taha wha mea te vita no Abraham ki he me Abraham ki te vita. Taha wha mea te vita ke whetuki Papilone. Taha wha me whetuki Papilone ki a Sisu. Koe taha wha, koe ngai whunga mo tō piu whangai ake peange koe ika koe te mo whu maa tōru koe nei mau koe he tahi kāreri, tō tai ka pita me kau tangata koe pe haa mea Sisu. Koe hoko e mata i whikai e koe fo i whekau. Pea koe taha wha, koe mata i tohi koe hi ngofa he pelua te vita koe tā wā tā.
kono mahu inga ia, koe mahu inga e tā, koe whā, mahu inga e wā, koe ono, mahu inga e tā, koe whā. Tā wā tā e taha whā, e ko whakau kau pe. Ko te vita, ko parames koe ke te vita, koe ia o āki tu amai, i ono alo i e misai. Ai, mai nui rei tautou koe tohi, me mei o whakate fito, whakatau mo ke kau siu na nau iru lea te vita, me parames o tuana whai ke te vita, ta ofa ko na fai ka ko fonga ia na eu e ko mo ko ke materia ia kono foto e foi mata i toi ko e foi fekau ai nga pito ia e anga e fakau kau ko ni ko ta fa me program ke te vita ta fa me te vita ke fituki pa pilone ta fa me fetuki pa pilone ke si sukras ta fa o inga ko te vita ko toyo ko ni ko toyo ko yo e hako o te vita ko na e tala o fa ai ko na rea ke sa maru iwa pe yo ko fe ho para mesko ka te vita ke fotu a pura anga tana pa mo inga bit ta se ngai me e ono ko fa ke omni men ke fa ko ngai anga no fa hoko mai e fu toyo hoko ko ni ke te tau ko ro ki pe ko tohi hoko ko e misa ia ko tohi hoko kala isi ko whirea whuko misa ia ko whirea whakai peluia kala isi ko whirea whakarisi ia whirea whakatonga ko e pani ai o tua pa ko wharea e mau pe ko pani ai o tua ko ke mau kau mo te ko whai wheka wai pe na mo e nea whio tapu mo i whapau peo ke nea whio ka koe anga koe ai sio a koe tohi tapu ke ngai tu unga koe ni ko kau whai wheka ua kau se tuata bia e kosperi e koe kau tauhi koroa ngai whirea se tuata ngari maularo pe fuge tau ngā ki koe tau pehe ka se tuata ku lalo e whai whekau ka whai whekau lo e paula ke ia rako i tō vai wha koe ngai no morsio ke te kumautoro koe kau se tuata koe gospel kau tau i kolo mau tau ai kolo ai o tua pa kolo ai o tua koe ngong lere ko si Isu Christ ko pekia koe tau ngā hanga hala wha tau ki toi tapu te rio ia hui ke tānu e tau tangata mutua wha te tu ia no ātolu wa tau ke toi tapu ke tau whaeka mo ui o fo'ou wa tau no whamana ke mui tai ngata mo te tu e sino kai koe uhi ngai whakaukau ia e toi hoko e misa ia e whirea misa ia o uhi ngai ko si Isu Christ tō tahape o tau ke ai ai pani ai otua pai whikau kau se tuata ia ko speri koe tui ka mai rongo whetatu koe se vāniti ai otua ku ne to'o e here tā whamau to tonu ai otua ai ko fatangi do ton benia o ka tak fa politikare en fa Trump ki hanga fa Iran ko he tu Iran ye ki mai ke fa ponga no ule na to ke tama te Amerika mo Israel fatangi do ton be takio Israeli ke malu no fo no me ka tanto to Hamas me he Hezbollah me fa ule ke ne fa ka ko Israeli ku ne al holo langa i ho u tau ko no ko ya ke no to more ke mama ko lo ke tu lo ai loi mo kovi ho tau mamani o tu kwa ki kovi ene si kakai Israeli ko nau whenga ke malu ki na to me kakai whenga ke whakau ki na to ko tala ine una oho na to whai tau o e whakau ha ai kakai o hake roto mo ke mama ko kakai o hake roto to na whenga whakau ha Israeli ko e peko from the river to the sea ko inga me vaita whisota ni ki met ke time dere nani na whenga ke whakau se Israeli e kai lava ia ko to tai malawa ko inga ko sparome se o toa ia senes va tani ma ko fonua ko ia ko fonua ia hako e parahame ai hako to tono e parahame to ton beno fu ia sleri e fonua ko keke ko to yo hoko ko ne misa ia ko ko from ta ke main ko misa ia ko pania o tu ka ko whakakawa ki tau tolu ki e tau tolu ko whanai fo o i lau maari ai ko whamoni ha tau lau maari tau mai fu ke paula i lau ma vai valu esta no me da fitu ko lau mari o tua famoni mo tau lau mari ko fana me do o tua pero paulo tau ko fana o tua tau kau nga e mo kalais o kapau te tau kau nga ma mahi moi se fana fo do ke family e fo ma mahi e ki tau fakata mo kalais tamai paulo e crosswell aqui vesi o fitu a vesi o fa o fakakato ia te fakakato te tau e ngai mamahi a kalais ko inga bena e takakato mai a kalais e kolosi ka ko ngai mamahi ko kalais ko ia ngai kakato e na whanga tau whamo ui ka tau kawat mo tau ke ngai mamahi ko ia ko hik whamamahi mo ki tau tolu ia e nof ko keke ko toi hoko e misa ia
Une whakakaua tu ki tau tolu ke whamiri koe o tua, ke pure anga misa, ke pure anga tua, koe mei ono whanau i fo o ki tau tolu ke whamiri koe. Ko tohi o tau hingoa, tohi hoko si sukaraisi. Ko tohi o tau hingoa. Ko hei koe ha, ko hei kua whanau i fo o ki tau tolu ke whamiri o tua na ulawi ke hei. O ka anoi koe hanga tau himi koe, he tahanga hime koe si ana nima ono hiwa o whakailonga i mane tamai ke tau tolu. O tala he lau maari ka tau lau maari mo oni pe. E ka bata pe, ka mene tala he lau maari maani ni ke tau lau maari ko tau hoko e koe whanau e o tua. E tala he lau maari ke te tau tō, ko whai ho tau whakamaa. I e taa e kasi suka, se ko pau ke tau mo whakamaa whamaani ni tau mo ke tau huanga tonu pe tau tume tau ngahi ang hala. Ka mea ke te hau pare mai a hao ni whengoe ni ngai siaskuk tari whasoto mai, ke ua te maranga i whato malamu i whamore ang hala. Ko i to kua, e ko te hanga hala i whi mau i whamore. Ko no mo ni foki, ko i koe humai, ko i whakatanga, ko i whamatapaa ke humai ai hanga hala ke roto siasi. Ko me beho koe ke tau tue mbrea, tau tue kosperi. E mo whakato mala, e koe ko ofe puranga. So mena malanga i koe si isu koe ne ulaki. Malanga pe koe kāreri, mo whakato mala, ofe puranga. Kake, koe whakawatu hi o hoko misa hi, whanai fo o ki tau tō, Paktala he lau maari ka tau lau maari. O kumoni pe. Ko whai ho tau whakamaa. Ta tau karaisi. Pa ko ohi ki tau tō. Ohi ki tau tō. Ke whamiri o e otua. Pe ta maria wewe so koe mi ko. Koe hako he tapuha. A ki tau amusa. Ai ko tau hoko inda tō. Koe tapuha koe huawhai o tō tohi aisea. Koe tapuha o isleri. Whangau eke to isa me tapuha o isleri. Tau hoko inda tō. Ai anga hala ia. Hako he tapuha. Ki tau ai mousa. Tā koe toki mana, koe moni, koe fu mana i. Ai hoko ki tau mousa a, ki lau ki tau toko e hako o e otua, koe whanau ai otua, ai kauanga hala ko ki tau toko. Hako e tāpuha ki tau ai mousa. Tā koe toki mana, koe uriko ma. Moni kono moni ka inga koe mana whakawha e otua. Hono whakama ai uri e tau mo, e tau ngahi anga. Tā koe toki mana, koe uriko ma. Hatala ka whungai. Ko hai e tuki. Whai ngā tā meke tau tui tau ki hai. Whai ngā tā kutara mai ka whai whika ui toku ton ke ngā ue i tau whakamo ui. E koe ngā tānu au ko whai ma be ko whika sia sto ngā. Toku koe tau ngā ue i tau whaka mo whakau kau ki. Ka mea ni te tau tō te ai o tu au ki tau pet ke. Tō tō ko ngai ngā ue. Whahua tu mua ke mui tai ngā tā. Hai tau ngai ngā ue ko tara mai ke te tau tō ai sia vai. Ono wha o tatau me konga holo tai tau. E ao o tau otu. Ki tau rau tau hua ke tau mai ngā ue. Koe tātau si isu. Kono whanau fo o ki tau tau koe koe whakamoone lau maari ke tau lau maari. Ko whai o tau whakamaa. A ke tātau e karaisi pa ko uhohi tau tau. Ohi ki tau tau. Koe whanau te pa moile whanau o tua. Ki tau te whukta tua ngā whanau mai ke ki me kon tau kawe mai be koe hoko pe koe Christian to koe ke te tau tau ki tai. Once you become a Christian you cannot fall. You will fall if you do not take care of the righteousness that is given to us in Christ. If the Holy Spirit is not working in your life, you will certainly fall. E kono ingain, ka pau e ngāwe lau maari maari ni ho mo ui. Ika te whihi a koe ke wangahara. E koe ngāwe koe lau maari e koe hao whamoni e te tau tōku whai tau whakamaa. Koe wei koe ke toi, ku whai tau whakamaa ke te whange ke lau koe pita, ke ua toi whoke kuri ke ne lua. Se koe ki te whuwhanga whakataku ma a pita e ka ne ilo e ka kai tau tōru ia e hau peo whai ono tene lua ki pēne kōwi ki tō hau te whupeo kai ene lua mo whai utangi palaku e te whoki peki ki te ngangahara pe koe puaka koe na e maata mo e puaka na e maata te whupeo whapere ko pita ia ai koe ne uhinga pita ko whai ho tau whakamaa ko riri ho tau natura ko me pifo ki te whoke ki puaka i pere pela ko he te ke riri ho non tefto i natula no kei noho pe puaka na fufulu pe no tua sinora ko kei noho pe no puaka o na loto ia te ia ai ko ni pet pe puaka so ki pere pela ko a feki ai pet pe kuri ia tapu mo ho e ko nga ke te ke riri we e natula ia ko e kuri pet pe kuri so ki ni lua te a feti o kai ni lua ko uhinga no whakamaa ki tau tōru hono lau ki tau toko e hako e Tapuha, ke tau whihia ke angahara. Ko whakalonga e Kristiane mo oni, Kristiane whanau i fo ou. Koe Kristiane whanau i fo ou, urea me lau maari, tō lai ka kai no alhor me, hui loi ko ia, mo tuko mo loi.
ka mo ai mo ni ko lea me lau mari lea me to tapu ke te tatu ko fa ta fa ma e ta ka ko ke te tu de foki ke kovi pa po ke no foi kovi ho mo pa ke ilo ko kristiani ko pa ke kore ke o tua ke ne anga whakama e tau ngai mo iwa ke tau whi ke tau ngai ko me noa ko tohi hoko ko te vita ko tohi hoko i pure anga o tua e whanau fo ogi tau toke ko no whanau fo ogi tau toke koe e lau mai na lau kerene ke tau hoko ko e kakai o e pure anga o tua muna ko tau nofo koe ngai pure anga pure i ngai lau e pure anga ko e lau i a tonga tango ko ia ia ko whengi ko whai kia i ko tau whatongia ko kau kristiani ko e lau asteriani hangi ko tau tongi tuku hau ke tuku hau i tonga me tuku hau ko whaini ka koe anga ia e te kau kia pure anga ni moi ke ono lao ko tuku whakanata mai noen ka pale te hau ke Amerika upo ki te whakauri ki ta ia he kau halato matau vere ki te kau halato matau whanto hema ka te hau ke asteriani o le he kau halato matau te hau koe ngai mau ngai whi paki ko he ka tutunia e hala ko Australia pa ke te vere ki te kau halato hema musike ai ko tohi hoko ki tau tō ki ko whanau fo o ki tau tō ke pure anga o tua ko ke tau mo ui aki ai tu ngai tu unia pure anga tua whanau me o tano pe ko sa mero ai fitu ves taho ke taha no parau mese o tua ko pure anga bene taho whai ke parau mese ko fia peo ko tau e te au waru mo fu e pure e whare o tu pou i tonga whawhetai ke eiki tō tangata ni nima ono aki tamatu i koe ni po tau lotua tamatu i me taini koe ni mo e whare o tu pou ke nau tu mao pou ke loto i tapu koe ai nai tari e ulak wha kei kurang pe tahana tamai tau mai tu tai ngata kurang o te vita me whawhora peo tuaka te vita te ke mate koe te ke alo koe ka ia taha i o hako te ulanga hano whare si o koe whare mo e pure anga koe whare koe pure anga te ulanga hano whare pe te wahe no taloni e toa koe taloni e tu he whare koe pure anga o tu ai koe no whare ki tau 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 mai he pelu vai tolu koe te mpare ki tau tolu e tua tau mai wakurinto vai tolu tau hoko ki tau tau koe whare o tua ka matue sa mbalo hiwa na tau lau ke ka matanga me uke kua si tau proklama u e ke iai ki he o tua pe kua hako ene tau au whako ke te vita ene whai mai ngai tok tangata ia kon tak pōpula koe o siuta tau nima valua no kama pe nau nof pōpula pe neone whakatama ki nau tolu e tau nima tolu hiwa tu i pēsia koe ko kores nene whakataki nau whoke o langa te langa wha ua se usarema kene keke maua u nau e koe na pao mesa ke o tua koe pure anga o tua pia e ke i leo keke tau mai rewa ke te tau tuna malanga koe pita koe ia ngai vai ua vestol no ko te vita koe palo o fitai nane ilo kufokawa ke o tua te tini whakanofa tahi ono ako ki hono taloni koea nane si o whakalaka mai o ne rea o kau ke te tu a kalaisi e sa me taha ono ai koe rea koe sa me taha ono o pe e ka te ke tuku ho toko taha tapu ke sio ke au ha i whanua loto. E te vita e umalanga pita ko te vita na pe kia pa kutanu ko ki tonu ono malai ona se sarema. Ko toko taha ko ina Sisu Christ na toi tuku i me pe kia. Se ne ke tuku ono kakanona ke au i e tes. E kumani lewa ke te tau tolu. Ko hinga te vita sam taha no kia Sisu ke toi tua Sisu me pe kia he ko ia. Tene hoko. Koe hako te vita ke puri ano tari. Luke vai taha wawe stolua, whorofora hewa si isu, oua te mo mana wahe ki whangasip toko si mau peka kai e puri anga. He whasi e hala, paka toko si pe unau i loko, toko lai unau o hala whalahi, ai toke tu tama ke o heiri. Oua te mo mana wahe si whangasip toko si. He ko whinangaro reo mo tamai, luke vai taha wawe stolua, whorofora si isu. Whinangaro reo mo tamai ke atu ma mo tolo e puri anga. Kai koe puri anga koe mea ofa e koe kau ke pure anga, kono oi mata tolu pure anga atua, koe mea ofa ko mai whak mai atua mata tolu e kaisi. Kono whanai wha o ki tau ke hau e lau maari o tua ne o me tata o karaisi, o ai koe tau tau whai o tau whakamaa. Kono whaki mai aki te tek tau tolu e pure anga, koe whakakau aki tau ke pure anga koe ka kai, whakamaa e tata o karaisi. Koe anga e no whanai wha o ki tau ke tau kau ke pure anga koe. Pentau mare we, watua mamoto e tamai pure anga koe, whakatau e tau monga ato ta, whake masiwa o mo futu koroa ma mo tolu i langi ai hei kai more pe kai haasi pe kai he umu whea koe potu ki ai o koroa e ai mo whakmono tako unga si isu ka pau tau kei koroa aki e ngai veve o mamani ai paanga e koroa whakatonga a toki i lakanga ka pau tau kei koroa aki e tau tolo e ngai mea koe e tau nof pe tau mo tui mamani
te ke tau kau ki tau ke pure anga ko ni pure anga whakalangi me ofa me ke tua ke te tau tō ko mea i tau tui ke e ko si Isu Kraisi. He pe luka tā wale we si o wālau tau mare te tau tō koia tau whiawhia he tau maa o pure anga i kai whalulu i. O tau atua i ke o tua ha whei lau lotu o whahau i fua ke te o whai me mana o si me tai riri ke tau o tua ko e awhi whaka au hai. E ko hiu tau maa e pure anga. O pure anga ne e kai ke lulu. Ko ngai lulu e mea toa be e tau mai pita e lulu i pe e tutu e mea toa pe o vela o vai. E mi vesi ko ni tau iai. Ko pure anga o tua i kai malulu. I ai fu koro ko ina se whai ma fo o ai ko e hifo mai e ki maa mani o hoku. Ko e whakatup fo o e tau nofu kai mo e ki maa wai pe. So kia. E, ko ki tau tolku o mai mea ko pure anga i ko uen ki ai hoku mai a si isu ko e misa ia ko e hako i o te vita. Ko no pure anga ko pure anga tae ngata ko pure anga tae malulu ko pure anga ia ko me ofa mai o tua ma au pe moa. Ke ta kau ki ai. Ta koe ta kau koe ki ai. Tari ake ngai mea man. Koe ta ki ofa ke ngai mea maha mani. E whanki ngā tōta koe ni. He uwewe koe ni ko mai. Tau whiawhia koe koe ni tau whiawhia au turi ake. Tau whiawhia koe mai pāanga. Koe ke tau tuku e tau moi ke mōre no kume pāanga. So ko mepe koe iku ki ai koe si isi pāanga koe koe te e kipa te ke a leo ai whaito kuna tapu. O me peo ngari ware e kau ngai whapure anga e whanua o mau i nau tau nau tila. Kau ngai maa lunga. Nau tila mariwana. Mai no leo koe ke whiunga pa anga kou atu e o tua whakafoti ho ngā awe. Koe ke tua ngai ke whiunga. Koe ngai ne tai whiunga. Koe hiko ke te ke tui ke o tua. Koe ke te ke ai o tua ke o tauhi. Koe ke mea mau ingai. Tau hoko koe kakai e pure anga e o tua. Kono tolu. Koe toi hoko e parahame ke sisu. Koe toi hoko e whakamanu i anga. Ai ko te vita ana ta whamata ki anai kako e parahami. Ma teu pe mai whoki. Koe toi hoko ino e hako te vita. Me hako. Koe toi hoko ino si Isu Kraisi koe hako te vita. Me hako e parahami. Whamomua te vita koe hiko te vita koe pure anga ia o tuena tau lau kene. Kau pipika nika e parahami. Koe paro mesi koe na whaike e parahami. Koe ia e na toi whakalahi o whakamahino. Whakalahi mo whakamahino ia si Isu Kraisi. Koe paro mesi koe na whaike e parahami. Se nesu wata hau isu waki e tolu. Tu al me whanua mo kakai ke whanua te utok whakahatu. Te ngahi kai ka whapureanga lahi. Pe monu e te koe. Ai ngai whamiri katoa pe o mamai. E kuwhi mea tolu kone paramisa ke tia e prahani. Koe whanua, pureanga lahi, paramisa whamanu ia. Mainu te toko e whanua en. Ai whanua koe ne tarafa ke o tua ke. Aingu ange mana tolu e awa. Nika koe whanua koe ia. Ai whanua koe no isilari koe awa. Ni koe visone ia. O e whanua whakalangi koe kusi o kei a te vita he pelu vai tātāwe swa au ke o ngofu. Wehu pe he e lauka a he pelu. Ne tala ngofu e prahami ki he ui koe na whai o tua. O ne alu kia whanua te nitoki maa kona tofia. Pena he tū alo te keti ne ilo puke ne alu ki whi. Pena no whamuri pe whanua tala o wha e te niti. Whataha mo Aisaka o se kope. Kona tolo e na kaunga ea ke paromis koe na ange o tua kia e prahami. He na nau nofu. O ne nofu amanaki a kolo. O koe hano maka tuunga, ma tui koe maamani tau pe i kai. Koe kolo koe nuk tau nofa mna ke koe hano maka tuunga, ano tau mai kono maka tuunga whaka hingo aki, a ka apostole ang fuma, o kono ngahi maka tapa o e kolo, koe ngahi hingo, ngai matakari ang fuma aua koe o isleri. Utu yo te tau hua me tau pao siuta, koe hui ko sisu me siuta, tau hua. Kai, koe te o mai a tabe kolo, tau hua, tau hua nungai me tapa, Tatau pepu ka matapai me takari whea kua fō ko tau kofu whahine hina tātau si Isu Kraisi ko whahawa e tahua. Kake, aia, koe whanua kana tau whakai ngia e prahame, koe whanua whakalangi, koe whanua u tau nofa amanaki ke kono makatunga koe o tua, kono tāparani me tufunga lahi, koe whau he o tua, koe tau whare ata me o kore tō vai ni mā, ko whia whakaukau ke, koe kiusa ia te wa inga ke kakai, ai whanua koe ia. Nai ke mai ki motoa kau ko ko whatawari o whawhaikau e mui motoa ka te hapu kau ki utu e tāwari mta sisi tai mi e bako pe tu kua ki utu kau tāwari ngilani ta pēr whakakata mai motoa to kua ki utu alta ngilang koe ki haka kai pe ia ko whainga kakai kai tui pe mai ni peku nāna toki he koe ki ureanga o ke motoa ka ku whakau koe ki uwa inga ke mea koe neu moonia he vani moonia he ko mea ko whiawhia ko nofa luk fawet ki aha koe ia te alu ngilani ko lot mau pe ma siok ngai kau ngā whai kā, msika kai ngā wha o whei nāu, e munai whei tō, ko e te anga heo tō, mai ki nō toki mau whakata,
ke fitu. E tala mai whahawa e fitu e stafa e koe fupuranga lahi koe ne promesa ke e parame. O ma umui e langi te nau nofo he whanua koe na tala awha kanka e parame whanofa langi. E kusila sio ne ke fuka kai whahawa e fitu. Toko lahi kai lava hano lau fu kai te lava no mau tu e langi. Koe whainga fau mai he fuku ma mahi lahi. Ko whamu ke urea ke mea ko koe ka kai o tau tō nau nofo tō kua tui ke pe o te kai ke hoko mai fuku ma mahi lahi e toki hoko e fui tau e fitu tō kua. Mo oha mai koe ke mau e mea koe toi tapu. Ta mai si sue whea ni kina ke moto. Tēnau taki moto ke ngai whare lotu, ngai whamau anga, pe e haha ki moto, pe e ngai ko via ki moto, ko hiko kua wha uro tonga hoko nga, ai fu mamahi lahi ko ia taimi. Ai ko lau koe paula koe na e foto i no kakano, tō whea ne kore ki o toa, tō tōlu ne kore ki o toa, ke tō kanangai ke tō i o toa, en tarangi o toa, o toki hā hoko mālohi, i ho ngai vai. Matala paula o kore tōga he ua ki o pehe, na ngai mamahi na hoke te kina toi e sia, ai ko e wheso i ngai whetuko ia. Na wau e no whakakau to kua o whianga ngai no moi me mate. Pane pe ko mau te hao mai, ko e whina ngara o tua, ki ona mau wharara ke mau tō, mau wharara ke te ia koe, me whakatoi tu e mate. E koe whupurenga lahi, koe kakai, ko nau whau mai he uma mahi lahi koe, ko hiko e ko si Isu Kraisi. Pea ko whau nau ko whaine hina, e tā lai. Koe tau ki himi, hime o isi nau pe na mo ikuna e ha ai ko ege ka ikuna ko tu me langi ai fu pura ngala he ko ai ko e para hame para mes ke para hame no tu ko fu ka kai ta lava no lau no tu e langi no ko fu ni hina mo to ngai va pa me no kalanga be ko mo fa mo ui u me ni avio e taloni pe mo langi na mo ikuna e ha ko ege fa na no tari mai ko e ta ne ta fe ko hivi la mo ai mo hime ta pe ta pore mo e no hivi lahi la e lava e tau wikuna o kāpasia e langi. Ka mai ngai vai tolu, whamunu ia vena tala awha ke e parahame. Ngai vai tolu e sua nima ki wano ke maranga i koe apita koe hi ono whamu ui koe tangata mamatea koe mata pāmasa tani. Pane pehe, e koe whukauta e tui fuene ko whai whekau me kau whamau anga kau konferenisi koe sia si e nau koe santari mi. Konferenisi sia si no whanonga. Pa peangre wa pita koe mo tolu, koe hako e kau palo whita mo e whokawa na e whaihi o tua ko mō ngahi kui e no whororo ke parahame, pea i o hako e whamanu ia ngai whamiri o tau peo mamai. Ta marewa pita, koe otua, ne whakatoe tūkoe ni sovani te si Isu Kraisi. Na ne loa ki whekau atu e ke te ki motou, ke ne whakamanu ia ki motou, a ke ne whakatafo ki motou me mō ngai kovi. Mo sa ke whamanu ia e. Ka tau nofto toi a anto kua whakaukau ke whamanu ia koe mao hafu paanga, koe mao hafu whainga maari ki muri. O mai mea o tua ngai mea koe ia. Ka koe whamunu ia koe na tala awha ke parame e monu ia te koe ai ngai whamiri ko toa pe ko no whakatafoki ki tau tau me angala mo tau mala ia mo iro whamala ia angala tau te amate angala talu beno tau te amate angala e mi iten koe ate ke kai ai a kau te ke mate ko ate ke talanga ta ai ki forfola atua te ke mate po hono i kai koe ani o kulanga hake a tau Busias koe na tau tole koe siga na e talanga ta ki forfola tau otua e tau haa whee mo ma ta foki tau tua ta foki tau tui ke ne forfola ko e ko whamunu ia tua ko tau munu ia anga ko hasi su Kraisi whaka ta foki tau to me tau ngai ko ko to pe ko ke tau hanga ke e ki ke tau mo ui ai sai ke to lai be ngai me ko fam de ria kai ko tui ta tu ko ke e ui ka ko fam ke fai lo mai be ngai me ko to e ko si su Kraisi ko mi sai ai ma tu ko mi sai ko to tai ko pan whakaukau koe pani ai otua ko si Isu Kraisi tō tāpe o kau ai ko ki kau whai whekau tapu me nea whio ko ki kau ai me nea whio ko se whaniti nea whio anai ai otua me puke here tā whamāto tonu ko e ai o koe ngai lahi koe whai koe whanua ke ai ke mai no whai whamāto tonu e ngai whamau anga kai koe epe ko pani ai otua ko ki kau whai whekau ai mautolo koe kau tau e koloa mai ko speri au tau otua ko wham ke no maa mea koe e tau whakaukau ko hinga hako mai si Isu Kraisi ko tau misa ia ko hui ko ne hau ke ne hanga whakakau ki tau tō ke pureanga tai ngata te vita ke ne hanga o whatafoki tau tō me tau ngai anga hala ko tō pe ko whakamunu ia koe ne tala awha ke a e parahame ke ne hanga o ngauhe ki tau tō le aho ko tō pe ke haa ke ka kai ko tō pe i e tau wanga tonu me tau wanga maa oni ko e ka kai ki tau tō luia o e pureanga o tō kono hinga ia ai hoko si Isu Kraisi, ko hako e parahame, ai hako David, pia tau kaumu ki tau he hako ko ia.
Hako David mo Hako e prime ko me e Jesus Christ ko hi tau to ono fanai fo o he lau mari tau kau ke puranga to mo ko ke te ko e to ma ngai mo to a ko to be ke mai ni ko kai mo to mo ko ke puranga ko o hi mo to ko ngai mo to ko kawanga ton mo tu ke te ko a ko to pe ngai mo to mo fe hi ke mo ngai ngai ko mo ko ke me ofa mai ai puranga si e ko Jesus Christ puranga David puranga tanga puranga to pa mau e ke pe mo e ta po ko mo fo mo e ma tu e po won tai ku ni na spau mai fa tu po ka mai pa le mi mo ka net mai fo mo mo ke mau to pa ko ni mai e ke fo no e pe mo ke mau to ai mo no ya na ko ni si ya si ju kais ko mo fa mo e me ko ta mo no ke ngai fa e ko to be to ngan tai ni ku ni na spau mo ngai fa e ko to pe o to nga na spau ko fe hu ya ta to ko to pe ka kai o fonua ko si ngai fa e to pe mo to goin bo hike te mo ngai fa e mo mana to fo pe te na to ai to wanga na fa e te mo to ko mo ta mo no te mo to si ngai fa e ke mo o ka o fo mana te a ko e dang mo to fa no ia fa da mo to Katarina to me si ka ngai fa e ko to pe fa fo ma fo rea ko ni mo ma a le mo a fi e a o fa te mo to be ma mo me mai mo me a to fa